Sanibonani bafethu. Hello South Africa, uzanelwa kaMbambo lo onibingelelayo. Ngithi happy Heritage Month bakwethu. Inyanga eyamasiko ke lena. Sigubha amasiko wethu ngokuhlukahlukana kwawo ke. Namhlanje ngimthathele indaba ebaluleke kakhulu emayelana nokuthi uma umakoti efinile emzini kuye kwenziwe njani ukuze silungiseke leso simo leso. So namhlanje ke intokazi encane uHlopho uvumile ke ukuthi ke yena ke uzokhuluma nathi ke asitshene ukuthi yena wazi ukuthi kwenziwa kanjani ke ngesintu ke. Ngiyabonga ke bafowethu, asimlandeni uHlopho ke sifuna ukuzwa ukuthi yini lengaka siphileyo. Umbuzo wami namhlanje umakoti efinile emzini kuye kwenziwe njani ke ngesintu mhlawumbe ngokwazi lapho. Mina ngokwazi kwami ngesijanele umakoti uma esefinile emzini eseshadile uyaxoshwa noma sekhweni bayamhlawulisa futhi kuba kuyena-ke umkhwenyana ukuthi ufake isehlukaniso noma wenze njani. Iy'ngane ke sisi uHlopho ke uma ke umkhwenyana esecabanga ke ukuthi ngcono ke umakoti naye umkhwenyana indaba iy'ngane kuye kwenziwe ngazo. Ziye zihambe naye umakoti abuyele nazo kubo noma ziyasala abomkhwenyana. Ngentombi ziyasala iy'ngane ezakulesi sibongo lesi. Ayike bafethu nizwile-ke ingxoxo yethu enamhlanje ukuthi kade ihlube ngendlela eyisimanga. Siyabonga-ke kule ntokazi encane ukuthi-ke isithulele ulwazi lolu alwaziyo-ke mayelana nale nkulumo eyanamhlanje-ke. Asiyivani lana bafethu, iyaqhubeka-ke lapha ingxoxo yethu lapha kuma-comment section. Uma ngabe-ke umuntu omdala ekhaya noma umuntu omusha-ke nawe unolwazi ngaleyo ngxoxo eyanamhlanje-ke, hhayi-ke ungakhomenta-ke lapho sizwe nawe uvula usithini-ke la. Bafethu ningakhohlwa ukulayikha amavidiyo wethu, Ni-subscribe, ni-share futhi. sonibona ngokuzayo bafethu, bye bye.